Nxa lisanda kusikhuluma igama lami nguChris Gande, nanzi inhloko zendaba zethu lamhlanje. Nigeria. Iqhugu lamantombazana athunjwa ngabahlamuki besiMuslim bahlangane lomongameli Muhammadu Buhari esigodlweni iAbuja ngesonto. Nigeria. Umongameli Muhammadu Buhari uphindela eLondon ukuyahlolwa ngabodokotela kulandela ihungahunga lempilakahle yakhe. Tanzania. Amantombazana awesikolo seprimary amanengi akade esebhasini enqekelane lenye imota ngentshonalanga yeTanzania bafile kunye lamatitshala amabili lomtshayeli webhasi. Sudan. Isizalwane seFrance uThierry Frisier wathunjwa ngenyanga kaMbimbitho ukhululwe ngesonto esigodlweni seSudan. Malaysia. Amaxolo enkakha iPangolin abiza imali eyizigidi ezimbili $2 million atholakale eKuala Lumpur Airport. Kwanele kwalamhla asidibaneni njalo kusasa.